Kromzari, Times of Manipur, TOMTV ki talking point meng tawiru singbu ahan muta taramok sari. Ngasi akune puzarli topic kasi amna maru ba hauzi ekoi kariyuma thodu amu thoku matam na natraga asopan thoku matam da ekoi yamna maru ba ESC ekoi na ekoi gi EC dan tawu matam da kat pam matam da miyoi kya gi punsi ekoi kan mangam gudori bani EC ekoi karigi damakta dan tawu gudori bano miyoi amna kya ra khanna dan tawu yai kat pasina ekoi haksang asok ba leibra tahi kya phawu da ekoi dan tawu yai aduga hauzi janim samji rims leiriba ekoi blood bank singda kari ora pa leiri aduga kari hena phagan madakar oiri haibasi khana nabgi damak ngasi ekoi gi studio da tongan ba panelist hum lekin midun leire ai yet thamda leiriba sina ekoi RIMS की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन की प्रोफेसर अमदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुबिरे बतामो डॉक्टर बरिंद्र शर्मनी तबोदरा मोक्षरी अदुगा मयाई थंगबदा लेरिबा सिना खोई ब्लड बैंक जेनिम्स की खोई एमओ इंचार्ज ओइना थो पुबिरे डॉक्टर के सुजिनी डॉक्टर बुसुतरा मोक्षरी अदुगा मताई थंगबदा लेरिबा सिना खोई मयामना अमलक्तंग अनरक्तंग कटपदा यामना किनबा फावबा अदुगा हक्सांगना करी तोगदगे हाबगी अदुम चिंगनबा लेबा अदुबकु हाइरिबा अखोइगी ब्लड डोनर अमदी मोटिवेटर अमसु ओइरिबा लोने अखोइ एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डोनर की थवाल ब्रांच की सेक्रेटरी ने थोबुबिरिबा आई मरुप नवकुमार थोचोमसा नवकुमार टीसीनी नवकुमार तरामोक्चरी हजि फावदा नवकुमारना कुंठा तरुरक होइ ई दान तौग्रे नवकुमार तरामोक्चरी आई हमदा तमो बरेंद्र लाक्सेगी तमो अखोइ करिगी दमक्तो न अखोइना ईदान तौबदु करीगिदमक्तनो अखोइ मियोइबा म्याम अखोइ हिंगलिबा म्याम सिमियोइबा सिंगसिना अखोइ करीगिदमक्ता ईदान तौब दरकार ओइबनो सिदा मोन मोतन थमी आई किदम पंजागे हाय इजी हौजिक साइंस सिना फजना अखोइ एडवांस ने चाखलसु माजी अखोइगी सुंबंगमद्रिबा उथोपंगमद्रिबा इगा जमानबस अदा अखोइनादि इजी अंगांगबा ओइना अखोइगी मही अमख उबगी वानी मनुंगददि मावंद यावरिबो कंपोनेंट्स मोर देन 500 कंपोनेंट्स यावरि सिनाजु अनदर अखोइगी साइंस न ngамदबगी मसाक अमनी अदुगा माजी अखोइगी कैथेलदा अखोइगी फार्मेसी दे हिदा अम लेबो दौना चलगा लेबसु यादबा अदे सांगादगी लौरगा मियोबदा कापसु यादबा अदुना इजिदि मागी सब्स्टिट्यूट लेते इजिदि ह्यूमन ब्लड न पीगदौबा अदुगा मागी डिमांड दि अंगप फंगना हेंगलैबा अखोइगी सुम चाखलपै मतुंगिना चाखलपा इना पलइसि चाखलदि अखोइगी वेहिकल मसिंगसि यामना अंगप फंगना हेंगलैने वेहिकल मसिंग हेंगलदि प्रोन टू एक्सीडेंट्स अदुना एक्सीडेंट की विक्टिम सि पृथ्वी की होइना हौजिकी मेजर ब्लड कंज्यूम तौबसि मोइजो अचौबा कनोमा कंज्यूमर म ओइरा अदुन वेहिकुलर एक्सीडेंट्स अदुदा नते अनाबा अदगी अंगांग अमा उनबदा ई हददना अदुदा अनाबा अमना ई बोतल 10 मुक अदुम चंगिबि याय अदगी अखोइगी ई ने हिंगबा अनाबा मयाम लेरियबा थैलासेमिया हीमोफिलिया अदे ब्लड कैंसर मयाम अदगी मेजर सर्जरी मौजी पांगतोकपदा इजी अदुम यामना एट एसेंशियल ओइबा पार्ट अमनेबा से हार्ट सर्जरी हाइरो अदगी लंग्स की सर्जरी पल्मोनरी सर्जरी मसी ई बोतल 30 कुन अरेंज तौदरदि मोइसी पांगथोप ngамदेबा अदुना इगी दरकादी हेंगलपा अदुगा मागी सब्स्टिट्यूट अदगी हिदाक तौना नत्रगा साइंस न पुथोकपुसु ngамदबा अदुना ह्यूमन बीइंग अमना अदुम पीबा ताबा अदुना सिगी कांसेप्ट सिदने अखोइना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन तौबी ओइना अखोइना मयाम हाइरिसि अदुबु लाइना जो मसी सोक्तनबा ई पीबदा कइमदो सोक्तेजि अखोइ आई मथंगदा दुम अखोइ एक्सप्लेन तौजगे आन बरा से दा सिलाक तगे डॉक्टर सुजुकी मेंग कई मेंग लई मरुइना अखोइ करी दमकता व्हाई शुड वी डोनेट ब्लड कदे उदा खै ब्लड डोनेट तौद्रो से साग मोदम थंबी हजिक अखोइ सर बारिंटर सु थंबेग्रे ई एसी मॉडर्नाइजेशन की मतुंग इना अखोइगी इंडस्ट्रियल हजार्ड्स तो ओइरगसु नत्र वेहिकुलर एक्सीडेंट्स नमरम ओइरगसु और एल्स अखोइगी नॉर्मल अखोइ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की द ओइरगसु ई हैबसी याउद्रगदी अखोइगी अनाबा अमा ट्रीट तौबदा कंप्लीट क्योर सि प्रोवाइड तौब ngамदबा इन स्पाइट ऑफ अखोइना मेडिकल साइंस ना सुकिमतिक चाखलगसु ई हैबगी ई की कंपोनेंट सि याउदनदि कंप्लीट ट्रीटमेंट अमस प्रोवाइड तौब ngамदबा सिचुएशन से सुकिमतिक याम लेग्रे अदुगा अमना हजिकी ई सि छुंब ngамदबगी अदुगुंबा सिचुएशन सि लेबना अखोइ कनागुंबा अमना ई काप दरकार लेरगदी कनागुंबा मी ओइ अमना ई पीबा हाइबसि मदि तंगाइ फदब सिचुएशन अमोइना ngasisu adum अखोइ थेंगनरिबा वाफमनि सिमदि कप्पा याद्रबा अदुगुंबा सिचुएशन अमनि हन थमजगे आई मखादा अखोइगी नवकुमार लासगे नवकुमार congratulation मरुइना हजिक फावदा मीना याम किनरगसु हजे नवकुमारना
khoi blood donate to si kuntha ga to sure to bi si karam ba kan di khoi blood donate to si ho bi aduga karma wakhalon da ki khoi blood donate to ge miyam gi dam da ka thok ke na wakhalon da farok khib nong lu tham ju da kuma almada toms ku jembi ku kunjari aina kari gi damak taina akhoi gi blood asi khoi dan to ribun hai gi tapunda thamjage how kiba so akhoi gi to 1988 ta Dibugar da ai popa baba amasui ipando ni se akhoi gi ipando si akhoi layeng masat ba Dibugar da satba matam du da akhoi gi I awaba si lairakpadi gi akhoi baba na pi kiba adigi akhoi baba na halal jum da tamba hai tare koi da sumana akhoi dada si gi I da karagu matam da I phangda ba dege ai isa de gi I pi hai na hai ba adu matam du de akhoi sahi tara ga ma toi toi tum suri hai tare no ta ja ho adu khai na dum khara sa khla ku matam si da ai si I si buk tang tong ning ba isa da phau di phau ba adu ai ni I si tawraga ai si kai dau hai ba si isa na khanja da hai tare aduina dum khanbada ngasai gi akoi baba na ngasai gi I si piru matungda ma chawi yen phul thakhi baba aduini khale as kai mo ni akoi baba na ngasi di sahi tari pan phau matam da haida aina kara misyor rak matam haidare aduina sawi aina si I piru rani I piru daga ingoda akchang so ni para ni khangda bage man akoi baba na akoi yen phul ga sa thakhrab ne ai di ngasi phau mi cha de bai mi cha de chicken cha de aduga akhoi sadre la phoi sadre yum sadre pure vegetarian karim sadre vegetarian cha ba da adu aina si sadre phau ba da aina si I pi ai hakchak shop nei ba khan nei ki ba adu ikoi koi dina dum matam gi akhong blak pa gi hai dare mayam soi akhoi dum ai gi laikai da ma gi family da dagar ko matam replacement donor oi ba yaw ba adu gi akhoi ai tawning bo khal ji dum phoro ki ba de gi ai soina ihan han ba da akhoi ilims na sin ba sa so na sin ba akhoi 2007 gi children's day gi November 19 da adu in connection with children's day that November 14 ga mai na sin ki ba sa so na sin ki ba de gi ihan han ai pi ba hauji da ko hom thabi sida dai tamo ben da la si khoina mya me kina ba hai da re ko I si ching thoro matung da donate tawro matung da khoi chinjak se food supplement kai kai chawa da ka jai bi tuni kuno gi khoi da ko ma father si khoi yen sup thak pa khot pa kri I ka khro matung da khoi gi ai donor sin kari kari to ba darkar o ya tamo da thabi thamjage adui mamang da akhoi EP basi sokpra sokta brai se ai masi katang han paning ba masi EP ba Manipur da kitang kinari ji ignorance masi gi kano si khand toy ne ba masi ju part amani ado akhoi na haidui sina sokte si sengna me akhoi gi mioi bachida lai sina hai tare akhoi easy he na akhoi da pyramid piri ji akhoi normal function du dagi mi mana sina ba ya ba nupa na tra nupi mana magi sinari ba or normal physiological function dagi he na akhoi da yauraga adum leya ba se isam samba nupi amada mai kg weight to gi matungi na ni ko nupi mana se 16 ml per kg body weight magi kg lumba khudingi 16 ml si ma he na yawe mai function du de ari mani ko koi normal function si dagi adi nupa dana 26 ml per kg body weight si he na koi buffer hai tare or reserve ko mani aduna 50 kg lumba mana nupa dadi 1300 ml si he na yawe na lobi ya adi nupi dana kitang handa bani na 800 ml si he na yawe aduga khoina E unit ama piba da 350 ml khakta ne ba aduna he na ju yauri basida gi ju another fraction number khakta ne ba aduna khoina sokte masi scientifically proof tawra bani ko adagi mi mana kitang criteria pallabada nupa mana every 3 months PBI 18 years tagina 65 years forward every 3 months aduga nupi mana hujiki every 4 months si ano guideline dani mo ide khoina kitang physiologically compensate tawbagi aduna nupa mana 18 years tagi 65 phau pirak pasi 188 times pbasi ma kaimda sokte na khoi science na proof tawa adubu ahan ba mi mana donor mana ahan ba pibadadi akoina 60 years for manungda PBU hai ahan ba first time donor oragadi within 60 years okay 65 ho ga 65 yaraga su adubu second time dagi di ma adum 65 phau dum yare simani aina
sida amuk thamning is aduna nupa ju nupi ju samani adu my criteria khara weight minimum 45 kg leigadoba aduga hemoglobin ena khoina ma oli magi igi changchi 12.5 leigadoba adagi tabi yadre adagi khoi magi normal bp adagi khoina pulse rate sidi khoina mana donor china donate tawdring da khoina physical exam ama tawe ba khoi medical officer amna aduna yenga kanda si mayam sidi loin yengani aduga fit oira kanda ne donate tawdris sida fulfill tawdragadi yade adagi khoina defer tawgodo wa magi anaba laihok tawba khopa adumadi yam list to sange adubudi khoi at the time of donation adum khangba yani okay daga sujila sike da muruina tamusu thambiri khoi mi amra donate tawgena chakuma na sai thabiru mai bp yengani pulse yengani adu kana gu mahong ko chaw si magi sili sida tongan balaina tina pakpra hajing matam sa tongan balaina me ama hc leiriba dagi hiv leiriba me amsi kudak gu test tawna daga donate to holaba matung da test tawra kamai to hajik akoi sarna thambi ki dumaina kana gu manupa na tra nupi ama ep ge na chak bakanda akoina straight away hata bihan banat yadi aham da koi questionnaire am offer tawi ma yam simple akoina any individual aman heta khangba ya mong dani yes and no da answer to ba ya ba questionnaire ji yenga ga akoina satisfied oiragadi ma further amuk proceed tawre in the form of medical examination ama tawi brief examination like body weight yengani adagi ding sai hemoglobin ji yengani pulse bp respiration rate temperature hari myam ji yengani hari ba condition sing ji fulfill tawraba and then akoina brief asagi akoina offer tawraba questionnaire sing mathak ta brief akoina tokpa khara maga dum hange magi past medical history khara hang ba yai maybe say suppose no pana tran pm ep ge la ma ikui na tha ani hungi mangda operation gumam taramo pi ba ya da condition am oidoi ni suma condition mayam je loina fulfill tawraba matungda adu khakta dani akoina e kanaguma individual amabu ep ba yani na akoina accept tawrois anybody la pukan da akoina hata readily adum each and everyone je accept tawraga eligible oibadi natte sumba condition mayam je fulfill tawraba matungda akoina magi chai body weight ka do lo yeng to ni ko hai ba condition sing fulfill tawraba kangbu du khakta ni akoina further akoi tapping gi proceed to doris okay adui matang da akoi hiv aduga hc mayam je limuk test to na tagana maud easy immunity ka lawra matungda donate to matungda test to kamai to imsi duga kaino ni akoina hiv hep c hep b moji test to bisi akoina hajik sinazari si Eliza haiba technique se machine na test to bani machine test to bada pung ahum makhai adamai changi yam drabada aduna individual donor amana ep ba lakpa kan haiba test se hana to bai khudong sa bisi lai kaiguma test se tawle ga ep ba i chingbai matang phangaroi aduna whoever laiba sing si akoi magi medical history adai madi medical examination si mayam si fulfill tawragadi माजी चिंगनी चिंगगा मागी ब्लड सैंपल से सुमाइनो चिंगहोबु मयाम जी पुलप कलेक्ट तौरगा कोइना इलाइजा हारिबा फॉर्मेट सिदा थांगनगा टेस्ट तौदोइनी कोना चिंग मतुंग कोना तौबनी हाइदी इलाइजा सिदै द कोइन यावरिसि सैंपल 96 अमुक्तदा टेस्ट तौनबा यावेबा अदुना हारिबा सैंपल मसिंग सि सुननबा अखै प्लस माइनस खाइतंग दि लेगनी जाय अखोगी पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल खरा खाइदो खरगा 90 गा 45 स्वाइदि सुद्रगदि अखोइना दुम test to basi run to ba yaroi doine ba aduna chinghori ba sample mayam ji hariba masing ji sura matungda ko na test to bani test to matungda test dei da koina chingnari basi yaudren khalaga di khogi stock changrani so that kana gumba darka leba anaba mi pina na ba tawhrani adu kai gumba positive oiram ba thengnare khalasi or chingna ba khoi confirmatory di natte ko just screening ni chidei da chingnaraga di koina sagi individual donor je chidei da monda individually khoi contact togani koi atopa share togu ya dima information se mawanda personally contact togani si masi koi gi confidential is strictly koi maintain togjai ma da mak hairaga sumai to na koi na chingna ba khar thengnare amtang leng thok piro for the confirmatory test togji or if necessary for further treatment haina sumai to ga ma gi follow up am toba aduni togjarish ada ai masida supplement amak ai togjege koi na test hoji ki hairi mayam se test mamang da tobgi avenue macham khak leyaba कोई एफरेसिस है सेल सेपरेशन तौबगी और एफरेसिस की डोनर ओरगदी माजी प्रोसीड्यूर से तौद्रिंगे द माई टेस्ट में याम से हाना लोइन तौने मे बी नोंग वालिंगे दो बी है निनी वालिंगे द कोई मयाम की पुल तौबसे द माजी ई खिदंग सैंपल लौरगनी 5 or 6 ml लौफम थोको लौरगा माई सी तोंगान प्रोसीड्यूर हमने अदुमा तौई अदुगा डायरेक्ट डोनर है ना
khoi ai masigi ai gi patient gi oina pijage haina group ama directed donor ina amsu leyaba moi du su ma akhoina khitang mamang da tawbagi adum avenue ma moi da adum lei special circumstance yes adum da akhoina khan bi hai okay nabu kumar la chake nabu kumar maru ina khoi haji fawta kuntra ga taru loni pi gi siko ahan ma pi ba horak pada kamane feel taw gi sai bi gre han pi re adu matung da sun pirak basida leikai na kan ngan na ba adi imung manung gi bi da hairak pai tar sang adu pirak paduna mai rak sure manga rak sure masa adu leina tina che ni kan hairak ba thenla gi ba experience adu no share taw bi na ahan ma dai khoi imung manung na tisai wonda हाइबदी साई मुंग मदुगे एवार ओइ दबनेना आई सो एवार ओइरे हारे खलग पीजे बना देबा होय आई सी हान मसी अखोई एग्जाम दो बाय दारे असमी ई पी बद की मसी करिगिनो मखा तारे ई पी बजा गदरा जारो हाय वखन जे इसा द फाउ किबा आ फाउ मतम दे इसा द हान बद इसा टेंशन खर लेखि टेंशन ले रिसि करि हान मतम द मसागी आइगा थांनाबा बेट थांनाबा मी मसी मागी ब्लड सी सिंगबल मतुंग मागी ब्लड सी एन उ की बाय दारे उ मतम सी इसी टेंशन से लेथोखरे अदु लेर मतम दंग सागी ब्लड सी मागी वॉल्यूम सी मागी 350 ml से 350 ml सी यौन लौगिद्रेब साई मरम दे आगी टेंशन से मरम ओरे गाय तारे अदु की मतुंग दे इसी साइसी वखन से नुगाइद्रे साइसी करी थोलगा दम वखन से साइसी इसा द यांग हांग म दौन इसा से कोगी नॉर्मलाइज ओइदि फिमम द लेबा अदु अहिंग अनिम तुम यादे वैसे यादम मतम दे इसी स्करी दम खले दोगन मिट मरी मंगाने सुरम मतम दे इसी कसे दो लिसा से ऐसा सीधी ब्लड प्यूज कसे दो रमदीना आई मसी आई साइगी अहिंग अनि तुम द मयाम से आई मसी एवार ओइ द बगिने अदु ई पी बदि लाई खंग बदि ने लुरिसे अदु मसी खंगन न बहोन बदा मसी अराइ ब थबग मदि नत्ते मसी से अदु मसी होजी अखोई मणिपुर मफम हाय तारे नुगेन कॉर्नर दा अखोई दुम अखोई लई बिदि बखोई सार सिंगा दि अखोई गे लई बखोई गे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोवाल खांगो गाय ता असि हॉस्पिटल सिंग सिगा कोई लेरिबा हॉस्पिटल टाइप तौरगा मफम सिंग कोई सल सल गा दम कोई मोटिवेट तौब मयाम दा अदुगा मोटिवेट तौब सिले कोई मयाम कोई पॉजिटिव रिस्पांस पीर को यावे अदुगा नेगेटिव रिस्पांस पीर को यावे अदु नेगेटिव रिस्पांस पीर सि काई ना मतम दे कोइना साई खोंजंग चंगचिन बंगम दबदगिने मयाम दा अवेयरनेस पी बा कोइना मसी मास अवेयरनेस चंगबा अदुने मसी कोई संग मसी खंग वाटपदने मरम मोर खोची ई पी सांग सी वाटपनी हाइन आई थमजागे मरमदी खंगब सिंगदुदी मसागी मागी 4 times 6 times 7 times अदे अखोइदी 36 खक्त सूरी अदु अखोइगी ब्लाइंडनेस होय अखोइ प्रिंट हाइन म लई लमदेंग दगे अदु अखोइ सारतुम सा होय मयाम लेरी मखोइदी 65 50 क्रॉस होय मिसिंग ने मणिपुर गोइना अदे अखोइदी ngसाइगे 36 टाइम खक्त सूरी ने अदो आई इखा दसो आई डाउन लाइन हाय तारे असि दसो मयाम म लेरीबा अदो अखोइना हन तौरीदी चुकवंग खंग तबा इरा मदा मदो हन तौबने अखोइ पामिसे आई दम खंग दे लेर मफम दुदी अखोइ मदु याद्रे अखोइ टारगेट ने को खंग द मफम दा इवन अखोइ गी मोरे द अखोइ प्रोग्राम पंगथोय मोरे दे लेबा अखोइ सीओसो सिंग पुनसिन लगा कोई सार हेड जावरगा कोई सार सिको जावरग मतम मतम कोई पंगथोरे अदम कोई पंगथोकलोर मतुंग द कोई अतोपो जगह दम अम पंगथोयबो कोई ओके अखोइ तौजरिसे अदन मसी मखोइ द अखोइना पामबदी लाख खुदिंग अखोइ ई पीबीयू नत्रगसो कोई तौरु तबु येंगबियू अदो येंगु मतम सिदा कोई मा कंसाइनमेंट मरम ओरगा ई पीबी यावरियेबो अस एगी मागा सब मानरगा मा ई पीरे अदुगा आई ई पीबी जाइना आई उखन मसा कंसाइनमेंट अमन मरम ओर पीबी यावरियेबो अदन अखोइ गेम से आउटडोर गेम है कोई सार निगो ताकि कोई इनडोर गेम से कोई ब्लड बैंक मन तौबा अदो आउटडोर गेम होइबसिन कोई साई तुंगा तुंगा हम निचलगा मफम दुगी लेरिबा कोई सीओसो सिंग एनजीओ सिंग क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगा अथे कोई फोर्स लाइन की सिंग से कोई सल सल तौरब सिंग से असीने कोई ख्वाइदि मयाम द पामबसी मरमदी मयाम जो खंगौना भाई अखोइना इकल से मोइना मिबेगी पुंसी कन्नबा एनी खुदोंग थेबो थोदोंग मथोलको मतमदा ई दरकार लेरको मतमदा मदु कन्ननबनेबा आई बखा ताना आई तमो कन लासके तमो ब्रेंडर तमो खोइ सी अखोइ एग्जांपल ना अखोइ नब कुमा लेने ई सी दान तोक्रो मतुंगदा साइ ई डोनर सिना करि करि तम दरकार ओइ चिंजाक का साइबी दो चिंजाक तमा येन सुब थई गायना तो मैं ना चिंजाक की दरकार ओइ ब्राना तकना एनी कोई नॉर्मली कोई चारे बच्चा की चार का दम याबरा कमाइन तो भी अदगी हम लोग में सुरदी कोई मसा सौ थोर ई गायना का तोंगा तोंगा लेना चिना पुले गायना का हाई पोसी माना हाई सु तमोदगी चिन तानिंग भाई तारे अदु हाथमी
masi false belief ngakta ne khoi na myth sai ri duni sisu another factor amne khoi gi donation tawdana ba khoi si easy ubada yam ki bane ba halam na ga su yam ki halida thaina de as e piru no gai yam haigan bane ba photo number da bu e chupi ga ha extra adu mase special diet karim hok darkar hoite khoi ni e piru ba numitudang di mahi si khara hena thakpi ha magi fluid intake si mahi ma volume do lokthok khibanina adu dang fill up tawbiro aduga haksangi lokthok khiba plasma gaina magi component sidi within 24 hours loina replace tawje aduga angang bagi saruk si hemoglobin sidi just 3 to 4 weeks ta tapna adu madi makeup tawrakane ba adu body gi mechanism amni hek easy lokthok khibaga khudakta adum sungba hawa ba bone marrow sina aduna no special diet normal diet se adum chaba overeating tawbudai ni mi sina noi khali ga hairis e piru ramne na maseda yen sup thakna yen sadana magi kitang ai overeating du di phatti hai magi normal diet requirement du dang chaba da dum ja ma breakfast toriba adu dani adu namitu dang mahi khare hen thakpira lore no special diet sima ai thamning is okay ta khoi blood se da ga sujilak se ge khoi kari no yaru se sai blood se gi makhalani thongna khoi le ba white ki du red ki le ba se khoi tongan ba khoi white ngak te gi long na ba red ngak te gi long na ba tongan adu po chu ji kan tong na mam le de si matang se kadang tham khoi blood ki component hai ba taraga di khoi na di angang bu mahi amoi na ui ko masida yauri si khoi gi mahi gi saruk ama adagi cellular component ama sora na ni thu khai do ko yare cellular components re da RBC koi red blood cells leire sina ni ngang no uhlis and then WBC koi na white blood cell haina khangna riba and then platelet chora na cell na moi ji orne moi jing ji ma thau su tonga li ko sa gi RBC sina tau dui si koi gi chor hon bada chengsal liba oxygen si pura ga cell khodi mak ta koi hak chang pong khodi yelu toini halak bada carbon dioxide pura halak toini chor hon do khidoi sina magi then WBC sina koi na hak chang da any foreign organism amana attack torop kana modu defend to wodoriba akoi defense mechanism ni WBC sana berijina and then platelet sina akoi hakchang sokpa kan i tho iko i tho pasi akoi na yam saubana traga ding haka pressure tham kan batan khaksa gi khal is platelet sigi mathoni mai role ni ko sumai to na mai function mayam ama leire aduga hairiba akoi na normally akoi na i chingba kan da di hairiba si mahi su angang basu angau basu platelet su loina yarak ka duine ba siga koina e si hakchang ni thora ga e heta khaki matum ta sang hibani masi khaktana ba koi gi anticoagulant yawe blood bag se yawe siga punjal laga semi ba solution apun ba se mion dai thole ibane and then anticoagulant ni apun ba se koina whole blood haina khangne whole blood si dagi koina machine da thajal laga koina process toraga component mayam sung do pa ye se RBC ngak concentrated form pek RBC PRBC era and then as a platelet sigi concentrated form adagi plasma gi saru aduna koi -40 daga thamaga fresh frozen plasma sumaina chawrakna component ahum si ma ye sigi bathakta measure si leire re cryo precipitate and so semba su ye mari si akoi gi whole blood unit amadagi mari si semba ye aduna koi donation amana mi mari gi punji kan ba ya ge hari si sidagi ni sima normal ni aduna tabang sai habi gi ba koina pami ba component je masi khaktang loba chu ya se koina platelet khaktang darkar leireng khalas masi situation ji yam toina thengna bani koina suppose dengue ga na kan da koi gi platelet si yam na daga leba mongonda platelet si yam na kapning ba koina platelet si packet taruk tare nipan tarama thakta kapning ba adu pulap phang badi wa bani na individual amakhak donor amakhak ta dagi platelet khaktamak cultivate to ba ya harisi aduna machine amada special machine ni apheresis ki ko machine samme haraga monde donor di tholei ba whole blood se masi process to thoga koina pami platelet si ki khaido tham hore dana aduga koi da darkar leita ba plasma gi saru adagi di RBC sin amuk donor sin adum same sitting si dum thajan gi ba koina pam posit amak set aside to horaga remaining si donor da dum hanjan bi gi ba si koina apheresis sen koi plasma apheresis to ba ye platelet apheresis to ba ye koina pami component do adu dum mak loba hari ba si khara advance hoiba dugumba kanoni masi requirement je masi matam ge dum darkar lere hajine akoina platelet akoina single donor gi platelet haina khangnei masi gi se ngasai gi akoina regular donation amadagi semi ba platelet kam sina akoi 50 ml gumba dani masi na kana
ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5,000 ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯂꯦꯠꯀꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯦꯕ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯗꯣꯅꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯂꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯂꯦꯠ ꯐꯦꯔꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯂꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯗꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯗꯣꯅꯔ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯤꯒꯤ बेनिफिट तरुक अखोगी तरुक कापगुंबा अदुमाय कानाबा फंगे हाइजि अदुना अखोगी सागी डेंगी गुंबगी प्लेलेट याम डाउन ओइबा कानदि हारिबा केनोसि याम कानाय मसिगिसिमा अपन आई कनो नबु कुमार सके नबु कुमार मरुइना कोई अखोन खनिंग से कोई ब्लड सी कुंथा तरो तौरे तौर मतुंगदा अखोई रिम्स तगी ओरो नत्रगा जेनिम्स तगी ओरो एज ए डोनर अमदा करी करीनो मन रिकॉग्नाइज तो बानुदा करी फैसिलिटीज टेबल लेब्रा नत्रगा फ्री ऑफ कॉस्ट आई वॉलंटरी लम तो थोकब्रा नत्रगा एनी नव कुमार की एनी इमुंग मनुंगी खुदोंग जादबा हाइबदी खुदोंग थिबम थोरको मतमदा एक्सीडेंट ओइबे नत्रगा एमी थोरको मतमदा मतेंग पांगब्रा रिटर्न तोरा कमाइन तोबी अदुगा असुरक तोरगदी रिम्स ना नत्रगा जेनिम्स ना नमु रिकॉग्नाइज तो बोइना करी करी तोबी दम थम्बी आई सी मतंगदा कोई थमजगे कोई मियोबसी ख्वाइदे पामदबसी मियोबरे पामदबसी अनि अमन माइथीबा अमन माइ पाकपा अदो अखोई माइथीबा अमसु माइ पाकपा सिन मागी मागी तुंगाना थमग्रगा कोइना ngसाइगी ब्लड सी अखोइना रिकॉग्निशन की टारगेट से रिकॉग्निशन से अखोइगी अयामबना मयाम अखोइगी थमनिसी 10 times सुरबा सिंगसे असिन मागी सही टारगेट से अखोइगी एबिलिटी लेबा अदुगा 15 times 20 times 13 times 30 times 40 times 50 times अदु स्वाइन मागे लेरिबा मसिंगी मतुंगिना ngसाइगी एबिलिटी मतम सुदुम सांगदो पाइदार अदु मसिम ले ngसाइगी अखोइना नमी रुमिनेशन ने अखोइना ngसाइगी डोनर सिंगना तौरिबा सिंगसे आइबदी हौ अखोइगी 1998 की 1998 की अखोइगी जनवरी 1 से असिदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना अखोइगी प्रोफेशनल ब्लड डोनर मसि थिंग्रबनेबा कोई वॉलंटरली होइना मसी तौगदबनि हाइबसी कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मतुंगिना मसी थिंग्रे तौगदबनि हाइबि ऑर्डर ताग्रे अदोगी मतुंगिना अखोई मसीदी अखोई तौगदबनि हाइबि इसाना इसाओ आइदि खंजबा अदो कोई सब मानबा अखोई मिंग अमदा सम समना अखोई सार अखोई मरी फमिसी अखोई सारगिदा करिगुंबा अवाटपम लेरे अदो खुदोंग थिबु मथोले अदो आइना दिंगमदे सारने ngamni अदु सारगी सारंगमदबु यावरे एनंगमबु यावरे अदुमाइना कोई पुन्ना कोई सोसाइटी सी आई इमुंग मनु अमहक्तनी खल्लकांदा आई मसी मदि कोई अंगंबा खनागुममगी मतेंग पंग थोइना खन जबाय दारे अदु अमरमदम कोई तसेंगना लास्ट 10 years हाइतारे 2007 दगी पीखरसु 2009 दगी आई अदु कोई सार अनिगी अति लेवल कोई ब्लड बैंक सिंगी कोई ओजा सिंग हाइतारे कोइगिदे ब्लड बैंक से कोई ब्लड डोनर दे मोटिवेटर ओना सिंगी ओजा सिंगी अदु कोई लेरि ओजा सिंग कोई तान सरगा कोई तौगदबा तौरोदबा सिंगी ओजा सिंग कोई कुमना तापीबा अदु ओजा सिंग तापीरगसु कोइना इनबा ngam मैम जाउदबदि नते तसेंग हारगांदा अदु ngमहनबा कोई ngमन होनबदि मैम यावी अदु कोई हाइबसी कोई तौना होनबदा थबक अरायबमदि नतबा अदु हॉस्पिटल सिंगदा कनागुंबा मगी कोई अनाबा याम सीरियस होइबा अनाबा मा थेंगना मतम प्रमाणिको थेंगना मतम सिदा कोई अनाबदु द मंगोंदा पेशेंट पार्टी ना वाबसी अनिहुम अहुम थेंगनाय मागी फैमिली मैन पावर वाटपा फाइनेंशियल वाटपा अमसु ई वाला डॉक्टर नन हाकी पेशेंट जे मसी ई यूनिट अनि कापता यारोय अहुम कापता यारोय हाई मतम सिद ngसाइगी पेशेंट पार्टी दी ई सी करि मा खनग्रे फर्स्ट टाइम मा सी लाक मतम धाइ दारे हॉस्पिटल दा आक मतम ई सी कमाइ तो ई सी फार्मेसी दी योनब्रा नत्रगा बाजार दा योनब्रा नत्र कनादा कमाइ तो हाउ खन जिमोइदा माबमनि लेइस मसी अवाम याम सी कोई कोन नबगे द मत ngसाइ कोइ हाइजबदो आउटडोर गेम से असी द कोइ एक्सपर्ट सिंग हाता एक्सपर्ट सिंग ओके अदु आइना हाइनेसिन निदा ngसाइगी नन कटपा मसम सिदा रिम्स नत्रगा जेनिम्स ता नंगी रिकॉग्निशन पीबा एज वेल एज नंगी फैमिली तोरको मतमदा नंग sai पीबा 36 टाइम पीगरे नंगी मुगी म थोरको मतमदा मोइना दम पीब्रा नत्रगना नन अमुक तोरग रिप्लेस तोब्रा कमाइन तोगे आई दी ngasi फावबदगी फैमिली दा हौजी फावबदगी इसागी फैमिली मक्ति सिनाद्री अदु आइगी अखोइगी फैमिली सिंग हाइदारे मरी मता सिंग दी पीबदम यावरी से अखोइगी कंसर्न अखोइगी ब्लड बैंक सिंग रे मतम दा कोइ सार से आइगी फैमिली से दम कोइ मतेंग पांबियो दम हाइजबदा सा अखोइगी ब्लड बैंक सिंग ना दम दरकार होइबा ब्लड बैंक दम पीबी अदु पीदबु यावरी मरमदी स्टॉक पोजीशन की मतुंग इन हाइदारे अदु स्टॉक पोजीशन की मतुंग इन अखोइ रिप्लेसमेंट तो यावी तौदबु यावी असिना रिप्लेसमेंट तौगदरा नत्रगा ngसाइगी डोनर सिंदा कमाइन तौदन हाइबदो खोइ ब्रेक की मतुंग लासगे अदु प्लस ता अतिन ब्रेक म लौजगे
ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯤꯈꯤꯌꯨ Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijariba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi ho adom gi sana adu sengi natraga sengde haibagi chingnaba du kokhanbiyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirau Lamjingba Jewelry, good quality is our priority. Hey Lola, nang phone yaw bra? Yaw eh. Lamjing ba kep kau ne? Apang? Ay kau tu re. Manipur ya han 24/7 service oiriba lamjing ba kep service namyang gi seva tawjari. Manipur gi district sing amadi mapal lam sing loina luhongba amadi atei thodok sing gisu discount pijari ningol chakau bagidamak akhanna ba hour package discount pijari ngasi mak book tobiu hena akupa marol gidamak lamjing ba cab service nagamapal rims road nia Nityananda temple ब्रेक की मतुंगदा मैं अमु तराम लौचरी आई तमो बरेंद्र लाग सके तमो मरुइना अखोय एनी डोनर अमदा अखोयना मा वॉलंटरी डोनेट तौबनी करीनो रिकग्निशन पीरिसे नसाइड माइन तौना अखोय की मागी इमुंग मुनुम की नतग रिलेटिव मथोंगना मा 36 टाइम कट खरबनी मदु रिप्लेस तौगदरा नत्रगना अखोय की स्टॉक तुगी मतुंगिना अखोय मोंदा मोदा फ्रीली अखोय की कनोट कॉम्प्लीमेंटरी तौगदरा कमाइन तौनी अदुगी प्रोसीड्यूर कैलेन थमदो याय आई खिदंग पंजगे होय अदु रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर सिंगजी अखोयगी स्टेट की वइनासु मोइजी फेलिसिटेशन अखोयगी फंक्शन खर लेरी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14 सिमा अदे 1 अक्टोबर नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनर डे से अनि सिदा मोइजे मुक से फेलिसिटेट तौरे खरे हेन पीबदु अखोयना चहिगी खिदंग खेने कॉन्ट्रैक्ट त तौसी नत्रगा हंदक्ति से 20 टाइम्स पीबा और अबब सुमाइना सिमा स्टेट की अदुम सही गुदिंगी तौरे अदुना तबा रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर बु ओइरगदी कार्ड छिदे सु अदुम पल्ले खोइने इयेबा मासिगी सिना मागी फैमिली और डायरेक्ट फैमिली मेंबर अमा नत्रा मसामकी एनी वालक पदा खोइना अदुम अमा पीगनी अदुबु हौजी हाइजे स्टॉक पोजीशन सिमा याम डिपेंड तौरे अदुगा मु रेयर ब्लड ग्रुप ओइरमगदी खोइना इरगसु माना हाइरगसु से नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसिदी अखोइ मणिपुर सिदा 2% खक्तने सिदी मी इ चाम लौबदा अनि खक्का यौदुने अदुगुम सिदी अखोइ अदुम डिफिकल्टी लैने बा अदुना तबा खोइ द लैबददी अखोइदी पीदब यौदे मोइगी दमक्ता अदुगा से रेगुलर वॉलंटरी डोनर हमने एक कुल पीगरे एक कुल लौगदौनी हाइबेगी वाखलोंदी मोइ अदुमदी लैबनते मोइने याम क्लोज फ्रेंड मोइना के हेल्प तौनिंबा मागी इमुंगी अदुददी अखोइना वी विल एंटरटेन अदुदी अदुगा खरा हौजिकी आई सी लौगदौनी हाइबदुदी मा वॉलंटरी वाखल चेंदबा कवेबा मसिमति अदुगा मा आइगी पैसा खरा नत्रगा अवार्ड पीगदौनी खोटगदौनी गाइना सिजु मोइदे अदुक यामना याम खनबदी नते अदुगु स्टेट सिना नत्रगा नेशनल गी लेवल दसु मोइजे अखोइना खितंग रेस्पेक्ट और खोइगी कैनोजे मोइ खितंग रिकॉग्निशन दी पीबीओ हाइबा अदुगा हता बार्गेन तोबा कोपा अदु मैदि कैमता क्वेश्चन लेते अदु इ असुक लौगदौनी गाइना अदुजु कैम लेते मोइना हाइरकपदा खोइना तुम एंटरटेन तौनी अदु अखोइगी ग्रुप अखोइगी स्टॉक एंड रेयर ब्लड ग्रुप अदुगी कैनो खरदने डिफिकल्टीज ओके ताकि सुजदु ला सके ममांग से हाइबी ने अखोइ नव कुमारना
ngalingay matam da koi blood si yonarami hekta chatlaga asidi district hospital ay matam su ngan da ay blood ang period pa se samo bien ke be magi sagi so patient party du ga ay tare ko madu thingi dana supreme court na thingi dana masi voluntarily to ba du ga masai proportional to na ai union am ka di il pa changa pi du sing pi adu mulk se loi tokram ne ko housing le ba niom si kai no maram di kino ha kan da koi housing masu adu system du le bra le tabra ga sai voluntary tholak pus ne am volunteer ga yon ge kan la pus jawra kamai to masi ai khoi gi mieng dagi hai jaba taraga di sai gi blood donor si kano ni ko voluntary habam le re adagi patient gi family na mohut hanjalam budun replacement hai re ayen nga sai gi yon ba habi ri professional ji ora kadoi ni professional donor ji khoi na haijaba taraga di hojik ti leitre he na khoi khel tong se officially khoi leitre he na khoi na haijaga ni maram di sai gi khoi state ki oina su national level mak yaudraga su khoi voluntary blood donation rate se tap na sum wang khalai hojik khoi state ki si 30% gi above the lai re 30 to 40 size dum higher lai bani hadi mayam gi awareness level ji handle le eba aduna kana gumba patient amagi i darka leba kanda magi family na pidringai da urgency meet tawna ba khoi blood bank hojik stock se dum khar lai bangam me plus sai khoi na ahan bagi i pi khra botung da sai family side gi replacement donation tawina basisu adum hojidi thorakpa gi changji hengale aduna ngasai gi professional donation gi question jima ai thoina leitre na feel tawje yes koi supreme court ki ruling du gi matung inna koi gi blood bank khudi maksi license pai ga damni adi some authority ma khada restart to godam ni ha hanadi toram pote ko blood bank siran patok toram bazani hojiki supreme court ki ruling si lakum matung de every blood bank should be a licensed one haibuma na koi state hojik le ri license blood bank si manga ni khwai dai chawba rims ta leiba simo oire adagi imphal east ta hairagana koi jenims ki leire and then sija koi public private partnership mode ta and then thobal district ki ama leire district hospital thobal da and then surasarpur district hospital da attached to amaga sumaina manga sini hairib sing si khoi gi sai gi court ki ruling du matung ina loin bak koi license blood bank nakta ni hairib sing si da di khoi na license apply to bakanda khoi undertaking ama khoi ju wasak ama lawri ba habdi khoi kanagumba professional donor ama dagi I chingoi ama di hairiba mkhoi gi I chinga process tawroi haiba khoi undertaking am period masi khoi to the best of on ability khoi masi ngak na chatli aduna sai gi professional donation gi pot si more or less khoi leitre hena di fil tawse kana la thing da no kumala thing na ta ben rala se ka maro ina khoi blood donor si voluntary blood donor se thol na bo hona bada awareness kari kari to bi maro ina ton ba khoi club organization में आम लेरी सिदेदा कोई कमाई तो उतना कोई इसे कथोक रसू बताए हैवी कितना ना सुमाइना अवेयरनेस प्रोग्राम पांच तो पियोबना तगना कमाई तो उतना कोई वॉलंटरी लागना होने भी कमाई तो भी कोई रिम्स की साइट की ओजी की donation came खुदी मक्सिदा कोई awareness की part अमा खा दुम यावरी मैं किदी awareness खाना तो भी हरी नहीं अदुगा कोई की shortage of staff लाई बदगी कोई कितने sometimes difficulty लाई अदुगा कोई रिम्स ते तो बंग है दी आई अदुम यारेंगे मसी में यावर है बा आई दी awareness पी बसी अदुगा field दी कोई national health mission ना जो सीगी awareness सीगी वो ना मोई ना जो training तो बा से motivators का ना मोई ना जो खरे train तो लगा दुम था दो है national health mission site है सो अदुना हौजिति कितंग नुक एंड कॉर्नर सिदी कोई दी awareness सी लेरे ना खाली अदु वो far off कोई गी चिंगा आ चंचल लगा लेब खोपा अदु मदा कितंग दी योरम दबे याय अदे हौजिति community खुदी मक खरा थोले से tribal दगी अदे muslim दगी नांगे मसिया कोई दी यामना ayamba majority maitena ayamba tawe hojikti this is a great improvement all communities involved tawrakpa adubu voluntary si akoina national or international level dadi manipur gi leiriba akoi gi keno sibudi akoi kitang handari na dum logani national ba hoji 50% gi mathak ne ba state khare dadi 90% hena leiri ni hoji voluntary donations aidi anaba mana hospital da igi darka leibuda mana easy supu puthong ngai leite haibani 10% voluntary ga oira agadi akoi gi just hida ama dongna blood bank dagi ai I darka oire ahum darka oire zu blood bank de dum piraka dongna sine ba adugi level ne ba koina honor ka doisi kaino madi no substitute ni aduna si adum stock ta adum bhajana thamba ma changakpa aduga koina voluntary da koina focus tawrei si voluntary sina khwai dei safest blood ne na khoi di low have even family member na piba magi relative na piba dagi
voluntary pibasina quite safe oi karigino da khoinga sai test tori ma'am si kai HIV hepatitis B C men si magi window period ina loin lay yes akhoina phaniamna test torasu most advanced khulaina test torasu detect to ngam daba magi period am khak lay kitang di shorten to hon be yai se net kaina adu so masidi prithvi gini window period sidi we cannot prevent okay aduna voluntary donor ama repeatedly period di maji repeatedly test away na sai gi mandatory ni ko tongte ya dia aina igi family gi period so maji mandatory oya ba as per guideline aduna test to mo di hanjan na chahi na hum mari rak som tawra amina and negative oi be chance is mo na khwai di wang ya okay sini aduna khoina voluntary da masi focus tong ningi si aduna awareness se hojiti lae akhoi jo best level honari adu chahi mari mangai mamang de Manipur hoji almost double ni hana 20% yogdi hoji 30 to 40 ne ba hoji laisi adu de akhoi yam gradually adum hendi hanglai aduna voluntary donor group mayamam ju tholakpa khoi gi Nabu Kumar hoigi moina so adum masi gi message spread tawai ba adu jo a form of awareness ne ba moina so ate he porakpa si adum akhoi hanglai na akhoi di adum logani okay Jennings ke side ke to thambi sorry Rims ke side ke thambi Jennings ke side ke di comment to yi masi awareness pi bang sai tamon tang bi wad mai na khoi mi se tholok na ba khoi na I se isa da he na dum yaro le jere bani any incident ama thok matam da mi bi gi yam tang grabal life se kan no hona da khoi blood donate to ga khoi na ngam jagon jaba kala kanda khoi gi blood bank da fatana save to ga thamma kanda khoi kan ba yaduna Jennings ke side ke kamai na awareness bi bi aduga blood donate to life sin da kamai na takpi adwa adu thamyu akhoi gi Jennings ki oina calendar of activity ama chahi ma ge khoi chawrang na semdo thamje masidai da akhoi voluntary donor organization jingi thau pubiri ba makok thona chen biri ba sing siga marak marak ta pullaga akhoi na discuss to ba blood donation gi matang da discuss to ba siguma program ma dum chahi gi dum leje hair ba smain discuss to khraba je yawbiri ba kangbu sing sida amuk mai lekai mai khun da chatlaga motivator oina work to doine asai sarna habi gi du mai na akhoi awareness campaign khudi mo da chatlaga akhoi na wanga ngam mu da situation yam lei ba khoi gi manpower shortage lei ba adagi time and distance na maram oiraga khoi na yaushil bangam da pham lei harim pham sing du di pham du dagi motivator oina thopirak buduna adum mana convey to bi doine ba sima yam tangai phadaba amni aduga ngasai gi blood donation camp amagi silakpa kanda akhoi gi basic essential component amoina ngasai gi preceding 2-3 days mamang si da awareness ki motivational akhoi campaign haitare masima yaw basima dum tangai phadana dum yawre ani si dum lai kem ama silba tar di kem ti mangoina na campaign tawba hai basima masi akhoi national health mission na sembi ba program da masi adum ani si tuna sembire hairi si akhoi implement taw jaraga awareness si hangat halaga sumaina akhoi yes donation gi rate se wangna na ba hojiki wendi hona jari sigi mathakta akhoi hojik akhoi na improvement khara lai se volunteerism da masi akhoi organization mayam lere akhoi ABBT for example Manipur adagi my district level khuding gi branch lai ba and then life savers Manipur adagi akhoi state sida leiri ba satra organization mayam se moi ji yam drabada akhoi foundation day singda amukti chahi magi amukti moi blood donation adum tawre tu loina ba akhoi gi valley da base tawba maroin organization jing adagi di akhoi chingi even cookie students union organization mo should dawi tumai to na magi hojikti awareness level ji hangala abanina aikoina hospital da anaba magi tangai phadab chira matam da mating pangbang am ji khaktani have ji realize to rodagi hojikti organization mayam thole si khaktana akoi social civil society organization jing adagi di police singi suppose akoi Manipur police raising day jai khudingi masil leptana dum kem torabani adak so dum tauki and then akoi paramilitary forces so contribution li moiso chauna piri bani si mayam sigi mapana ni hariba sing sina donation to ba hangalappa haji karigi impact no haiba target ultimately awareness ki spread to ba je masigi impact oi jeni media side gi donate to bodum yaw lo mai to masi aina si thajaram ba je akoi gi chapna chapchana hodok pere hantak akoi hogi ba October tha ji October tang 1 dagi horaga month long akoi national voluntary blood donation gi program ji pangthok sabani masidai da koi yam drabada
camp mari di pangthokpa aduga camp sidagi voluntary donation singdagi i jamdra chani gumri chingbain tagi si thamjabani masida luckily ai jenims ki haijaba taragadi camp nipan pangthok sagi pangthok camp sigi manungda akhoi gi ngasi gi studio akhoi gi khoi unajari ba akhoi gi tom tv gi ningomba shama yaubi raga akhoi blood donation amasu pangthok sagi madumaga aina panmada chitha jarane media home sing masida foundation de lakku matam de he to honing bagi media sing su mo koida awareness mo de pigadamina media ji super role lai ko masi ai amuk chu media la business hoido ne mayam se sidi awareness sida moi gi so ba contribute to bi ya se kitang akhoi tv da ju kitang ma akhoi gi show display ma chamba se importance of voluntary blood donation sung bagi just akhoi gi side steps ta or su kitang adum media na help yam to haningi makha thare aduna ngasai thamjaningi di chili chongi mayam si media na focus to bidragadi se akhoi unari ba akhoi awareness campaign ma to kan mi yang kai pule yang kai du khakta na sufficient oidia hari ba program si bu akhoi gi manipur gi nook and corner sandok pidoi di media sineba maybe print maybe akhoi gi electronic na sigi sumaina format si sumaina mayam sandok pigadabani na sai gi awareness ki program si da media gi isinau singna ngasai gi tawbiri sumaina yaubiba as well as donate tawbiba simagi si contribution sima yamna achouba haidi aikoina mi yankai da wangang badugi impact to akoi thousands lakhs sanduki doine multiply to gi doine exponentially chaki doine impact se simati akoi da yamna achouba contribution ne edum fil tawche hajeti kanu ta sa na habi to akoi ge media person sing che akoi ge thobal site ke correspondent sing have tare akoi ge ISCB de MSTV ge oi sel tom tv san to se adama koi se dum blood donor oi ba yauri adama koi de kwai de le phawai dar koi o negative ma yaura me ai de our media person sing da thobal site ki ne koi na hajeri se adama koi ji kari ma tam dum ayam dum pi ba yawi media person sing se ai ta sida ta brand la se na moroi na khoi manipur gi sida group si cam karam group sing se a positive and ab positive karam group sing se ne he na khoi leiba thing na ge du ge any accident ma thokum tam da khoi darka ore pa e gi group ki kangu se karam ma oi thong tham ni sidi khoi gi chahi khuding gi data adum khena gani ko sidi adu chahi yam sang na khoi na record ama lobagi khoi data ma di semdri ba adubu se jenims ka khoi ga khitang adum marginally se a b o ohum sina budi adum ani si am closely moi si adum closely leigani adu a b sina khoi di tang ma di 20% yok de a akhoi gi se chahi madana akhoi b na khitang hela ba ade next year dan a nom khitang hen ba aduga o yam closely moi si follow to ba ohum si di adum yare aduga a universal donor resina o si woi ba o sina universal donor oi ba o sina healing idea khoi di phai hari animak da irisu katya adum ya ba aduga ab sina ne ma se ab na ta di kap ya da adu ma se khoi da e donation to bud di ma se adum yaurakane ba yaugunu haibi ya da ni ai samak su ab ne aduna ab si di demand je amu yam less oi ba aduna kariu ma da ma se khoi ne expert ora ga het sakhi bi yawi magi demand leita badagi adubu pura mang budi haibi ya de magi blood component nga sai gi plasma FFP hari si di AB sino khwai dagi kana ba angang badadi yam kana drasu FFP hari basi dadi ma sino loi pi ya ba si gi opposite ni somdana ona to basi angang bada asomdana AB sino kana ya adunga sima ai thamjage aduga khoi gi state ki waina pura data ma budi akhoi darkar oi adudi yamna long study oi gado sahi magi natra ani gi study na di yati sidi even as a project ka toraga zenim su akhoi su pullaga khoi gi state ki waina data ji a na hembra b na hembra amadi changani that needs akhoi yam changba study ma changani okay makata na zenim sila jage grievances kari kari thenga bi maruna khoi gi transfusion unit sida kari kari khoi equipment sing si khoi modern enough ora bra kari hana improvement ka ori aduka one time da haibata khoi gi unit si blood si karum storage to boy kamai to bi adu tham yo grievances haijaba taragadi khoi gi ana laying bagi khoi science and chaukhalimatic blood ki demand se sum hengale khoi state ki wena yenga bada
12 adwaida leiramba koi blood bank Jennings ki haijaraga di chahi amagi consumption se 5000 gumo oirame hojikti 7000 gi mathakta oire likewise rims ki chu adum haigat lamani na adum thajai hairiba demand si sum hengalakpani aduga hairiba demand si meet tawnaba honabada koi kem chu chatkadaba adagi blood bank manung da su test mayam tawnaba tawdriba staff si gi masing si gi di bahin hengataba main power machine se workload ti hengalakpa aduga workforce si di bahin hengataba more or less constant leiba sigi ama koi chauna khudong chadaba thengnase adugi mathakta aikoigi certain equipments je aikoigi machine sunadi leidi leiraga chu se suppose platelet thamnaba hairaga chu akoi da hojik amma leijai ani gumba su haningba backup se ama heta darga se ama yadaba ka khulai ji machine electronic khulai 4/7 run toba khulai ne akoi blood bank sidi haidi I ahimba pochi thamibani na 24/7 neba ado maji respirat taba yadaba situation yawi or breakdown ado standby wena ko equipment khara ahen ba leitaba yadaba adumba gi thamba khudong chadaba katang lei samna rang sagi akoi platelet thamna basima akoi da ahen ba thamning bagi akoi apam ba dum fill tawi and then plasma thambagi akoi gi -40 gi akoi deep freezer sima ahen ba madum darka lei kan plasma se engsa haija hodre asagi akoi RBC na tra whole blood cd 35 days khakta ne thamyari strict akoi 2 to 6 degrees celsius de da whereas platelet sina akoi room temperature state da thamaga 5 days den thamya de si manu da kapore kaptre dimale tre on chiki do whereas asagi fresh frozen plasma -40 daga thamyeb cd chahi thamaye aduna madi kui ne lerak pani na my stock si sum yam khale aduna my storage capacity si khare helaningi aduga sigi mathakta akoina matang ni badum chakal ko matung na ngasai akoina hariba akoina pamiba blood component amatang harvest to ba ba apheresis machine thamning ai and then x-ray si jo x-ray adagi akoina blood si irradiate to ba blood ka kapning ma situation lai blood si akoi x-ray low dose x-ray pi raga irradiate to ra kap ka situation adum be kulai thamning apa yawi sumai to na adagi hoje akoi ELISA run tawri test tawri HIV ka to si ELISA ni si sidagi sidai da phangni ba window pero si khara ge hen tension ge haragadi most advanced haragadi net ni nucleic acid amplification test moi su jek thamning ai ani pochi ko apa si sum tan khalak na hairi bising si adum apam badi lai masi akoi gi authority so tanaraga process adum tawbadi khaji ti hori adubu hajumati phangdri hairi bising si phangagadi akoi amuke na phagat ba adum blood bank blood akoi transfusion service akoi provide to ngam ni nei fill tawse ai damo rims ke thai la sake rims ki unadi modern enough later bra akoi jimruna akoi AMs ke thak ta pukane na kan laure bani aduna yamna darkar ro ba ani no mada accident thoi basi ngak bada thokrab ni leise do I ge darkar si di akoi lepali tan usai bi duni single ad kari equipment infrastructure aduga inconvenience aduga grievances kari gani masi problem budi manani koina khulai ji hojik leirasu anytime breakdown to bagi chance ma leiba khoi gi backup se koina budi yamna adum iri aduga official procedure ni dana magi matam khara loba di tender float to ba khotpa sida khulai ji ayam ba idi loi irabani tender su float tawre net ka si tender float to ba loi khrabani khoi ngairi adegi hoji deep freezer adi cryofuse masi loina aidi backup gi loina igre even tender loirabana adu go mengi procedure ni khoina sum ngairi aduga another khoina difficulty hairagadi ai mara surgeon haida su supplement tawjege khoi gi workload si yamna hengal easy khoi gi private clinic mayam jige su achoba khoida burden nama khoida la private clinic ki phajal leire aduga sena rims khakta da la iba patient singi oina dia khoidi adum enough oigane ha aduna private clinic sigi demand ji akhoin tawda su yadaw kaina akhoi patient ngaktani adegi aidi manipur gi patient ngaktani private ta budi chatluba aduba akhoi priority dia akhoi di rims da ju kitang hana di pi da yade da aduna private sigi di achoba burden nama adugi proportionate oina akhoi de staff si hengat pi de chima private adu sai blood bank le tungana manga bu susam bu thare thobal thare khar leisi aduga khoi si jenim so khoi su same face tawrini private si 1/3 kumbagi khoi gi demand si private clinic sigi sum oire aba adugi proportionally akhoina staff ka ji sum hengalani akhoina ibede dum adubu go mengi procedure si adum matam khara changbasi sima akhoida difficulty leri adubu akhoina manage to bojeng sai blood component sinani
demand se phanyam lai do so khoina hojik pibang ami se component separation jina ne khoi last year 2018 ga 19 gi March fauba aroi basi sida easy 12036 akoi collect tawe aduga khoina supply tawri si 19539 ne si 12000 duna nga sai 19500 hena anabasi akoi benefit pi grabane aduga hanegi mom du orama ba component khaido tredi akoi mi 19000 collect toba daga oram gadau na adu 12000 khaktana koi na ngasai 19500 hena koi benefit piri si ngasai component si su choba sina manage tori ne ba koi di asem bagi adequate oidrasu koi na somehow with this component koi gi preparation or component pi basina akoi si manage toba ngamane natradi akoi gi lairiba target mai kidi 1% of the population si adequate oigadong ne or koi gi state amagi say 30,000 koi gi state haraga 30 lakhs pabada 30,000 si collect tawragadi koi ji adequate haigadong ne adu ba hoji blood bank mayam pullasu 30,000 yog de ba deficit si adum 6 to 7,000 ge deficit adum layaba loinbak manipur gi waina zenim so koi ju se adagi sija adagi koi gi churachampur thobal adu bu ngasagi component separation zina koi na 30,000 collect tawdrasu koi manage tawri na sigi achoba koi gi keno mani matam sulo sile se wada kasu dagi ten tak bahai tare koi any operation nama daga ore adu ya mana masi koi replace to hon brana tragana koi any patient nama da koi free of cost people brana tragana madu area adu mate ung thambiramu adu ga moida koi lehen brana ra kamai to EMA hojik normal circumstance ta EMA lobo kanda khoina darkar lairi si asagi mahut chingwa si adum hai aduga masi multiple transfusion yamna darkar lair agadi akhui joga nge aigi imungda thoga su aigi isina nausing piraga su akhui manga mangai adumai to na family ma degi blood donor ji yam thokningai lekte si mai certainly I understand tawse aduna akhoina nangi family degi piba yaba noi donor laige pipiro ahen badudi herga khoi du mateng pange for example akoi gynecological case ta yamna profuse bleeding to ba yawi masina more than 60 ka pa yawi recently yawi harise family de ohun khak donate tor rest blood bank support to blood bank support to in the sense ko nab kumar gumba ko voluntary donor mayam le risina pb be isina adum mateng pang aga adum kan gi nga tani aduga processing fee hena ma khakti leje masi ko sarkar gi norms ne ko OPD ticket lo patrai kai likewise blood am kap ka heta di ko hospital government setup ta ko RBC ma kap ka heta di 350 aduga platelet kap ka hena 200 fresh frozen plasma kap ka 200 ade cryo gi her gana 100 high sing ji rate si ko private to organa 850 ade gi 400 200 sumaina si government na fix to bodumba rate amani processing fee ni but is much subsidized ni because as HIV test or hepatitis B hepatitis C syphilis malaria and then blood grouping and blood bank ki sai reason mayam dugi pula pasal ragadi akoina recent recommendation NBTC recommendation di sumaina blood unit amada 1050 low haiba bo lay but question is state ki low ni government gi 350 private 850 subsidized ni sima di adum akoina government da kaga da adum pot amani aduga ngasai gi requirement du matung indi patient gi family da gi pibang am pihalle we never force them pibang am pihalle aduga rest yamna changa ga so koi blood bank na do voluntary donor mayam ne pibirim be ise sina adum mateng pangaga adum hotnarim ni thank you very much kasi panel song leng birak tana koi kai gi damak ta koi blood donation to do no blood donate to buda khang sok pale bra aduga masida koi kari kari lei aduga donor am na kari phang ham ching mayam si khana bada saruk ga gi damak leng birak panel song Navo Kumar aduga Dr. Sujit aduga Dr. Tamo su tarama koi gi thagak phondok chiri masi gi di Times of Manipur TOMTV sundok jaba talking point matang solution jare meng tabrum si bom kana khuram jabul na kana na bethan jare